Kapitang Enteng! Ay, unay matenti kas to abiyag tuyang. Si mumulagat nga ugot ti kamote ti sidaan. Kat, day tangarod ti amom nga imula ijay bangkag. Di isaw ti sidaan ta kanayawn. Awan matigatang tay tinaimas amasida. Iso nga aganus ta Malamangan takit dain, di kan sumana udita. Ay, mang panunutak man kiday, iti napinta sa pagkwartaan. No kumangamin taanusam ti agmula iti agduduma anatang ijay bangkag. O di adda kumailako ta. Nagrigat nga rod ti agmula tuyang. Ay, makabannog. Agling etak pay. Anya, saan ka mat nga reklamo? Nagkalingetan ka nga agsida iti naimas. Anya? Ay, makapanunutak lang iti pagkwartaan. Di kay ikan iti kwarta. Para makita, no makapanunot ka nga agpaiso iti pagkwartaan nga ibagbagam. Ay naisaganam ka din dagiti imitak agamit, dungaw. Masapul nga min amasapa ak makapanaw dito'y kabildatan ta nakababay no siya klatur urayan da. Ay wen, Inteng. Umdasen dagiti inkargak abadbadom iti makalawas apan nagseminaryaw. Agyaman nak agantanad ka dito'y. Isaram amin dagiti tawa ken ridaw no kos jay arumabi ay. Malawanen. Ay si kakit di ati agan annad. Ay no problem dungo. Everything will be all right. Mapan ka nga rudan. Tama nga numaladaw ka. Kundi English ka manan. Ay, Mariko anang. Mabalin apa utangan nakpailaang iti basit a sardinas ken bagas uray sanga kilo laeng. Ay na, sana pa nagimot, Marituyang. Ngam nagatiddugan ti listaan nyo ken ni kabadong dito tersenak. Nasurokan a 4,000 pesos ti utang yaw. Bayadan min tumaray. Uray kat agtrabahon ni badungkaw. Nakasadsadot kayo. Di kay pa'y agtrabaho. Naglawa mo ti mabalin nyo pagmulaan. Ngam di umat kaya tagtrabaho. Ala, no di mo kaya tagpautang saan lang. Di pa'y lamalugi na ito'y tersinam. Ay, pasensya kan Marituyang Ngam ora niya ti bagbagam. Di ka pautangan. Adda malugi to tersenak. No kanayon ka pautangan. Agbayad kayo pa imot nga muna Kasta kagayam abak! Manipod ita! Santan nga kumaray! Jakon umay ditoy! Kenjak matan baybayadan dagiti aming nga utang kaw! Nembag abigat mao kagawad ko anang. Kastamat kwaraw. Neng, kastamat ko nam. Hanggang nakamisuot kamay. Adang sakit di problema Talaga nga da. Lipatan pa'y lang nuan yaman day ta. Laglagi pa masikati officer of the day dito'y barangay hall. Anya ka diti parikot mo kagawad. Mabalin na maamuan. Ni Marituyang nagdakkel una yan ti utang da kanyak. Nagsadup mangamin ni kabadong agtrabaho. Di yu idan papautangan Marwam da no kanayon mo ida pautangan. Ay, kasta mo tinaramid ko. Nanggapuan mo ni Marituyang agimura kanyak. Gusto lang tinaramid mo kagawad. Tapno agpanunot damang. Dagito iti solusyon iti parikot me kinituyang ka. Agduduma abulbulong. Adapay lana ken kandila. Bareng agkorre to'y napanunot ko a diskarte. Day, badaw, apay dagita abulbulaw. Pangaramatam ka dagita. Agiwarwara ka la dito nagtibalay. Pagkwartahan dagito ituyang. Hala, inkamang birok iti sakaw. Isakok dagiti abulbulaw. Anuam nga ro dagita abulbulaw. Basta, maamwam tao. Basta di mo dakdakamatan, ti may papan ka dagiti abulbulong iti sa bali at tao. Ay, maburbur siya anak itar aramidom. Basta guli magkalata.
kapitan. Marikwanang gumatangak man iti asukar. Mabitla ang maray. Adoy. Agyamanak. At to'y matibayad ka. Agyaman akmat. Agad, kumusta ka ngay ngagmaymay sa ije balayo, maray? Ay, maikawa ak launay. No daytay medyo mabayag nga awan ni Inteng. Ang masapulmot nga na mapan makiseminar. Nala, sana balay. 3 days lang ngayon, sumangpot to ni Kapitan. Sa bagay, Maray, itaman pa'y nga awan ni Marito yang anak ka standby dito Tersenam. Ha? Ay kwa, gimura ngamin, kaputajak pinautangan. Anya? Dakkel ngamin una yan ti utang da. No pautangak pa ida, amangan numalugin to Tersenak. No kumata nagagat da ngamin nga agmula-mula, di da agbisen. Gaputan alawa mo ti bangkag da mabalinda ang mulaan iti agduduma anateng. Kumaa, ang sadot mo ngamin ni Kabadong. Lumabasak pa dito'y parangan niya o tatabadaw. Sige laeng, kwarog. Makumikom kan sakit di ita Hap. Nanyangay di tararamidam. Mamwam taw, no pangaramata kiti daytoy kwarog. Ket pagsayaatan dagiti kabaranggayan tayo taramida kapangaramata kiti daytoy. Anya? Saan kayo amawatan? Anya ka niya talaga ti pangaramatan nyo iti dayta. Adamot tuldana. Basta kwarog. Saan ko pa'y kano amabalin niya ibaga ita? Intun bigat. Mangrugen ti bagbagak a pangaramatak iti daytoy alinaw. Agtugaw ka, Jipot. Agyamanak, tatabadong. Hap. Ang apay ka di nga inawis dak dito'y balayaw. Gaputan napatag ti bagakin ka. Anya ka di day tata. Kaya't mau ti pagkwartaan, Una. Asinumat nga iti madi iti pagkwartaan, tata. Nukas tangarod. Sa paem ti umay dito'y balay inton bigat. Sikati kayat ti ani itaw nga agbalin nga asistan ko kuno. Anya? Anya ti kayat mo asawan, tata? Diyak maawatan. Adda nagparang kanyak nga ani itaw. Kat inikan nag-itibilag tapno agasak dagiti masakit diti lugar tayaw. Anya? Kasla mabutengak mo, tata? Mabutengak iti anito? Saan nagpakita ken ka ti anitaw? Saklaeng ti pagparangan na. Ang no di mo kaya tagbalin niya assistant ka. Amang ano agparang tumat ken ka. Anya? Ay, diyak kayat tata. Sige nga ron. Masapak to inton bigat. Sige nga rodain. Mabalin mo ti agawid. Sige, tata. Ay, basta di nak ipaspasurot iti anito agayim yo Sige, mapanakaon. Ayos. At dantun kaduak ang mga agas kampay ide. Tay, umayak man makikapay. Mapankalatan agtimpla ijay kusina. Adaamin ijay. Adamot tay pandisal aginatang ko itay bigat. Thank you, Tay. Angon gayam, sumangpeten niyang kalinton bigat. Win nga rod. Kasla nagbiit mo ti makalawas. Day, mapanandag ti nagado at tao. Uwan ngagpaisaw. Durong damat iti balay da pari mo daw. Uwan ngagpaisuan, Tay. Umay ka, mapantaman kitain. Madamdamak ton ngagkapay. Amangan mat no anya ti mapaspasama kada tatabadong kanana tuyang. Ala, inta nga rudan. Ay, wen mabitlaan, tay balunot ko tiri daw. Ala, agpila kayo, kakabsat. Taagasan na kayo amin ni Tata Badong. Ala, Jipot. Sinja Monte Candila. Uwan, tata. Sige, kakabsat!
Rugyak, ti mangagas kada kayaw. Madama itang agsaksakit ti tiyan ni tuyang ka. Kat kitain yaw anaimbag taramidak. Tuyang, lalaingam ta kartista ha. Anay. Ikaw, kastaw na yan, di pa nagsakit di dyan ka. Agasan na ko na ba ng pangasem? Ala, kakapsat ko ina. Buyain niyo, taga sa kun ni tuyang ka. Anay, Gayam ko nga nito. Anya kadag ito ya bulbulong ti makaagas kinituyang. Daytoy kano abulong. Ayan na ikaw. Ikak itilana. Idadang ko iti kandila. Adeta. Iapros ko, iti nasakit, aparte, iti bagay ni tuyang ka. Apros. Ha? Napukaw nga agpaiso ti sakit ti tiyan ka. Ay, punaw kakalugaman. Mangagasan ni badong kaw. Adda kayong magayam dito balay da kabadong maribanang. Wan, impagarup mi ngamen, nanya tinapasama kada marituyang. Gaputan na gano'n dagiti tao nga agturong dito itay. Pudno nga tama kaagas ni kabadong. Jaka mo maray. Mapaneknekan tayon to kadagiti daddo mapay nga agasan na. Malaksid ka ni marituyang. Agduwa-duwa aksamaray. Ay, narigat lang amin tagsasaukay. Ay, uray siyak. Ngamjakla kayat ti agsao. Kasano ko anakita na't ibagbagana nga anito? Ay, ang mga nukalukwan manan ni kabadong da ito'y maray. Ang paliiwan tayo pa'y. Narigat matnod kadngan tayo adagos ni kabadong. Makitam tuyang nagadon ti kwartata. Wala raw ba daw? Ay na, makabayad akmat laangin ka dagiti adaw nga utang ta. Nang runa iti dayjay kumarik aba. Ay wala. May katlulaang daw itang imabutin iti 13,000 ti koleksyon ta. Ay nabadawng baknang tanga. Sobra ka, mate. Awan pa padanan, no saan to agas ta? Basta agtultulo, iti panagagas ka. Sapay la ko mga rod Ang pangalaam nga rod pa'y iti bulbulaw. Awanan ti bulong anay dumduma dito arubayan, gaputain nalamot amin na parikot ayad ay ta. Nagado abulong ti abaken mangga dita. Mabalinin tayo jay. Ha? Ay sus, agar aramid kan ba daw? Di pa'y kat aggagatulan dagiti agasam no kasta. Danag mon aya, basta siyak ti makamaw. At daramidag, tapno saan anagatal. Makamuka, ngam no nagatlan dagiti umay agpaagas. Nalpasan dagiti nararagsak nga aldaw ta. Sige lang, Jipot, aginom ta. Adaw ti gatang tayo ti harak. Ang mga numala daw ta makariing inton bigat, tata. Danag mon aya. Sige, tata. Kasanugayam tila nga tigayam mo nga anitaw. Ha? Patpatsyem anitaw. Anya? Apay nga rod ako nayo ide nga adagayam yung anitaw. Kung naglayang dayo, tapno, manugot ka, kadwak ang mangagas. Kinapudno na, saan apudnaw dagitimbagakin ka. Angam sa nabali ata damot kwartam. Anya? No kasta?
Luklukon nyo laang dagiti tattao, tata badong. Ay, saan anasaya at tikas tata? Ah? Kaamam detang iwat mo Um, Ay, di mo padpadasan tagipulong ka dagiti tattao, Jipot. Mairaman ka no agipulong ka. Ibagak ang nagtulagan tatiamay. anya? Agpaiso ka di dagiti imbagam, Jipot. Wan, Chip. Mamati ka kanyak. Ni tata badong amismo tinangibaga. Diyak ko makayat ti agsao. Nga makonsensya akmat. Nagluko mo ni Tata Badang. Kaya't na tinalaka pagkwartaan. Di na kaya't ti agrigat. Di mo ibagbaga nga imbagakan ka ti amin, Chip. Iraman nak ka no agipulong ak. Di kagnanag, Jipaut. Saan ka mairaman no bilang laang? Agyaman nak nga ron no kasta, Chip. Binutbutang nak ngamin ni Tata Badong. Nagulimag kayo kumapay kakabsat. Adan ni Kapitan. Ibagayo kan kwa na dagiti reklamo yaw. Anya ti reklamo yaw. Apa ang nagado kay beten nga umagreklamo? Siya kunti mo na, Kapitan. Tatalagang agnar-ngariya takon iti ungat ko. Oh, makita yo dagiti gagatal. Ewan, ado agagatal di tarupa ken takyag mo, Brenda. Gapuday ta iti intapal ni Tata Badong kanyak. Linukunak lang. Sa anak lang arudan ang nagimbag, naggagatalak pa'y. Kayat ko, maibalod ni Tata Badong. Gaputa ado kami alinuko na. Nagngina pa'y tisingir na. Ay, nagluko ni pare Badong. Nga maapay nga men, basta namati kayo kankwa na. Anya ita. Bayan daw. Agsungbat ni pare Badong, gapu iti inaramid na. Parinteng, pangasim, tulungan na ka makaruar dito pagbaludan. Diyak kaya't di mabalod. Mangibabain ka. Agsungbat ka, gapu iti inaramid mo. Mamati damot ngamin kanyak, pare. Saan ko nabasol dayjay, Nagrasol ka pa lang ka. Kilo ti inaramid mo. Ala, ikarom ti inaramid mo. No saan da nga ibabawi ti darumda kontraken ka. Ay, mabalod ka. Ay na, Kapitan. Kasanuak pa'y nga'y numabalod ni Badong Kaw. Ay, pangasim ka di, Tulungam ni Badong Kaw. Ay, makamu kayo. No kayo nagiti tattao. Isungag-sungbat kayo. Anya. No kumangaminta nagpanunod kayo iti legal apagkwarta. Di ba yan? Saan kat na kinukusit? Di ata yung mapasamat ti kasta. Ay na, Tata Badong. Sana may parbang amang luko ka. Tapno laang makakwarta ka. Agsalukag ka. Tanalawa mat gayam tibang kagyo. Amabalin nyo amulaan. Ala sigay. Didon tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting ko'y panagdangan. Kapitan Inteng. Kasla ka mapan mga opisina, Marituya. Si kamot gayam, Kapitan. Bagay kumutlaang dahito bestida. Kunak no asino tinakatakder diti waiting si Kagayam. Ay, oray ka lang nakigtut, Kapitan. Medyo? Mapanak ijay ilay. Na. Agudong ka lang. Nakasukat ka ba? Deta sapatos mo. Adapay heels na. Of course. Tapno de sentiment. Paglugar nam nga. Ay katya lumabas at tricycle, Kapitan. Deta. Ada lumabas at tricycle. Ay para man, Kapitan. Ay na, Maribanang. Nakitam ko malaang ni Marituyang itay. Saan mo apat dyan nga isuday, Chay? Nay,
Apay maray, nagan-ano? Kas lamang opisina, nakasandal, Aya, nakabistida. saan adastar? Saan? Bistida pang opisina. Kan adahambag na. Aya, Mas dawak nga ron din nakitak. Papanan na nga taaya. ay kat dinamag mo kumakan kwa na ah. Saan aday tabagem ti pagdamagam? Limabas laang mat maray. Saan mo't ati malyawa pulos? Amangan met numapan makipalingkay. Kas lamang opisina nga road. Adala siguro baro abistida na aginatang na ah. Iso nga insuot nan. Ay, umay na kumaipasikat dito ya. Ay, wan anya. Sigud mo tanod da baro abado na kaumay na ipasikat dito. Wan nga rod. Itaman pa'y asaan nga imay nagpasikat day dya ako marita. Agap apura siguro iso asaan adim magas. Sa bagay, saan nga agbyag day dya ako marita, no saan a makapagpasikat. Kinunampay, maray. No tricycle ko matinagluganan ni Nana Tuyang. Amok kumano sa dino tinapanan na, antay. No kasta, saan ati tricycle mo tinagluganan na? Saan, antay? Jekas kasiro a driver tinagluganan na. Anya? Mapanla siguro gumatang iti buggoong ni Nana Tuyang. Kasla ka nung nga ron mapan mga opisina. Adapay hanbag na. Kat sakula ang matabag ti awit na. No kas di amapan makitsyenda. Papanang paray, Ijay man ile, paray. kadigdigos mo ba? Ay katwan nakasukatak pa'y Na, mapankan sa met agninong iti kasar. Ay saan? Sa dino nga ron ti papanang paray. Secret! Na, ni Marituyang, nakasukat mo't ang nagpailay. Agkita kami nga ron ijay ile, pare. Ay, ag-date kayo? Ha? Ay, pagkwartaan day ti papanan me, pare. Na, anya dita pagkwartaan. Kapitan, nas ka na pagbantayom dagiti tanod dito'y barangay. Taapay mo't. Nag-payout ngamin dagiti ka barangayan tayo. Amumatan no kasta payout. Imbis ngay gatang da iti kasapulan da, mapandag sugal. Ay, sana mabalintag susugal dito'y barangay. Bawal dita. Kagurgurak ti sugal. Di mo lamumot kapitan. Ammom, dagiti manugal kat isapul dalat tati lugar a pagsugalan da. Remedyo da. Aguray ka. Ayan dagita atanat, ta ibaon ko man ngagpaliim. Mga nojak masiputan kat agsusugal damanan di taig-igid. Ay, kwaraw! Woo! Ay na, awan da dito'y barangay hall. At dada di paradaan da, kapitan. Ay, bala. Awagak iti silpon na. Asino di mawag, Chay? Ni Uncle Kao. Anyang itimbaga na. Ayabam dagiti daddo maatanaw, usay. Takitaan tayo no asino dagiti agsusugal ka now. Kinuna na dahi ta? Wine, kagurang amin ni Uncle ko ti sugal. Malamapan tayo No adda ka no makita tayo ng agsusugal, i-report tayo adagos kan kuana. Apay, nangibaunam kadakwarog. Ta nakita damot ida iti abagatan ken laod. Mapandaman kita no adaman ang dagiti agsusugal. Adamanen aya. Jaket nga dagsusugal iti barangay ka. Ay, agungitak. Awan ti agsusugal ditoy. Siguraduak lang Tapno jay payout ang maawat dagiti tattaaw. Kutsan ang masayang iti awan ka iskan na abanag. Ay katuwen Rumba nga igatang daday jay iti agas. Wano kaninda. Saan dakit nga isugal? Ay, rumbang laang Ay, malagip ko lakot day ta payout. Saan ka di nag-payout met da pari ba dong kan Marituyang? Impalistak nga mintinagan da. No kasta,
Naawat dan ti kwartada. Ewan ta nagpila da iti barangay hall, idi nagwaras da iti payout. Iso nga rod ang nagpaili ni Marituyang. Pati ni pare Badong. Wen, kat oray dala nagsukat iti kastaunay. Nag-date da talaga. Ay, imbag da pa'y, nag-date da. Ay, idin ko tasyak, di mo pa'y pulos ma-date. Ay, nakalagip ka manin. Kat sa anak pa'y nag-payout. Ay kat inraman mo kumantinagan mo Kapitan kunadamit. Ay kat tinagan ko kuman ti inlistam. Asawa ti kapitan kunadamanin Ay kat saan nga ruden Saan na kun nga i-date? Nagado apambarmaw. Nabannog kami ang nagpagnapag na ang gangil. Sinursur mi jay daya, laod, abagatan ka namiyanan. Ada nakita yung? Usep, anyang aminin jay nakita ta? Ay, awan mo kapitan. Nagpipintas lababalasang tinakita may. Ay, Chip! Di nakita. Nagpudaw balasang. Long hair. Ay, kukuwak dahil jay. Mapankunto armain. Sakti kayat na. Siya. Talda kay man. Ha? Ay, si kantumot nga minusep. Sigurado nga awan tag susugal iti barangay tayaw. Awan, mabuting da, tabawal ti sugal dito'y barangay. At dahil jay sandal ko, maray. Amaw, no ayan jay hills na. Ni, adayamat sa bala pa kay Kanti Hills, no saan nga ijay likod. Sa bali kanyak. Ijay sangwanan ti ayan ti hills jay sandal ko. Adayamat kas ta sandal. Ada, jay sandal ko nga ron. Kun bagay ko, maray. Sa dihin no aya ti papanami jay ile, maray. Napay ko mga ibagak ngay. Ibagbagada mat amang opisina kakanaw. Kaslagastan Kun oray ni Badong mo, nakasukat mat no agpailay. Agpadpada kami nga main. Naawat yung aminan ka, jay payout yung agasawa. Ay nagswerte kami nga rod, maray. Ado lang nga rodan ti kwarta may, ag-payout kami pailaing. Ay, awan nga rod Idinto ta nagadudita amarigrigat. Awan kwartada, awan pay payout da. Sungan anwan mi nga jay maaw-awat mi payout no saan mi agastusan. Kahit pangigas-gastusan nyo nga maray. Secret. Dayta, tijak mabalin nga ibagakin ka, maray. Makamu kayo amang takwat. Di na pala ibagamay. Secret nga raw. Ay, huwag gaya maray. Nangigastusan nyo nga jay naawat yung akwarta. Apay, masapol nga ibagakin ka. Kat sika ano kayat mo nga ibaga. Ay kat adamot gasgastusan mi akin ni Badong ka. Ay, amo kon, maray. Maintenance yaw, kanan yaw. Maray, talaga kayat mo ama-amuan. Ibagam nga minan, Secret nga. Nagadupay lang amom. Sugal, maray. Aniya? Bawal ka no dito'y barangay tayo. Isu nga ijay ili kamay nga agsugsugal kin ni Badong kaw. Unay kamatan, maray. At dapay laganas mo makisugal. Ay na, mayat ijay ilay, maray. Saan abawal? Uray agpatpatnag ken agmalmalum kang agsugsugal. Mabalin lakta! Papanam tuyang. Kita anak kasukatak. Kahit nakasukatak, mate. Mapanak ijay ilay. Ay, di nakununaan tuyang tasyak ti mapan. Ay sanak pa'y anangabak ba daw? Kayat ko ti mangabak ita. Agbati ka dito'y balay, taday. Nagado ti lalabaan. Kanya-kanyang labatang amin Awan taglutaw. Sika ti agbatay, tasyak ti rumwar. Siyak tumay ti agbatay inton biga. Ay, jak kayat. Kastamanan ti imbagam iden. Di mo mat sinurat. Nakiin-in no na kamadlata nagpailay.
Ala, duwata nga rudan ngagpailay tapno awan lugay. Na, sino nga iti aglaba ka naglutaw? Agwalis di ta paraangan kan agbalsay. Ay awan na, makamuditan no mabisinan ta. Kunam ang nakasukat akas lamang opisina. Kundi sandal pa'y. Ang mapandamot lagayam makisugal ijay ilay. Wen, Mare. Ay na, di mo la ibagbagan asyak tinakaamwam. Anya ti kunana, mabalin ti sugal ijay ilay. Kasta mo timbagana. Awam mo't ka no tagtiliw. Saan arumbang nga ibagadayta ni Marituyang? Tadelikado no matiliw da makisugsugal ijay ilay. Kasta mo't nga rod kamok, Maray. Ay, bayam Ay, isugsugal da magayam kan ni kabadong di kwartaan na awat da. Wen nga rod. Tilagat gatangan na. Isunto mo't laang nga paapalan da ta. Ay, jakla umapal iti baro abistida na. Diyay ngay sandal na nga aday di sangwanan ti hills na, Maray. Na, an-anwam nga iti kasjay hills. Kasla baro nga uso day jay. Ay, di mo apalan, Maray. Apalam kit din di manugal akas kunkwana. Anggal. Apay! Nagkapuwak ijay ilay. Adda na mo ak ijay akayat ko nga ibaga ka na kayaw. Anya data. Datatabadong ka na natuyang. Natiliw da. Apay ang natiliw da? Natiliw da nga agsusugal Ay, kuna kahit. Masapul da ka kano ijay. Nagkuna. Ni kumpari mabadaw. Agar aramid na kita iti kalukuan kan pakaibabainan. Kasyam kano ida anggal. Ingkaitan kitaan. Pakawan na bisita kadagijay. Ida kwartada. Didak pa amaw. Itatana isagmak da. Ay banda. Kat, asino nga ruti sa bali amang tulong kadakwada. No saan asika akong padrida. Ay awan ti kumpadre kanyak. Nga, sika takapitan ka. Tulungam dagiti ka baranggayam. Bayam ida maibalod. Ay, konsensyam mo't laeng. Tanagado ti lamok iti pagbaludan. Muda adakas, ang inaramid na pa'y laang. Ay na, inteng. Tao dalaeng mat nga agbidot. Ay, bayam ida ijay dungaw. Ang, ay, inteng. Ay kaasi damat. Nang runa-unay ni Marituyang. Agsangit kan san. Makaluluhaak nga rod. Naglaing kan nga agdrama. Makasangit ako na talaga, inteng. Ha? Maasyanak ngamin ijay kumarek. Mano atawanan nga kumari kami. Agsisinakit kami. Itan sa laang ajak matulungan. Tadi mo mat kayat atulungan. Takonsensyaan nakpay. Managtulong matkat na parib adong kan Marituyang. Naanos damot kat. Ay, iso apang nga asim, inteng. Tulungam kumayda. Apay nakapandimit ka dito, Tersina. Awanin ati gumatang. Ay, naladingit akong nga rodita, Kapitan. Anda ka di sada nagbayad iti utang nakan ka? Ni kumari ka tuyang. Natiliw da makano kan ni kabadaw. Ay bayam tap nagnakam da. Kasi damot, Kapitan. Makawid da ka no ada ka makisarita. Ay, kuna kahit. Kasapulan dak mo iladag kita. Apay, kanya ti inararamid yaw ta natiliw kayaw. Damagam pa'y laang, mate. Tiniliw da kami nga raw, nagsugal kami kinituyang kaw. Kapitan, makisarita kan tapno pagawiden da kamain. Sana basta-basta da ita. Paray, tulungan da kami matan Sika nga rod ti Kapitan. Isuasikan ati makisarita ta pagawiden da kamain. Napigsa ka nga main, Kapitan. Dengganda ka no si kati agsaw.
Diyak kayat ti makisarita. Na, kayat mo asawan pare. Bye-bye anda kami di tao eh. Kaslasan tayo mat nga kukumpare, Kapitan. Di na kami kumamot bye-bye ana pare. Sige. Basta ikariyaw asaan yun nga ulitin tagsugal. Di mayo kayo pa dito'y ili. Kababain. Wen, Kapitan, saan kami ang makisugal? Uwain, maudin da ito'y pare. Agsingsingpot kami kinituyang kao. Awanan ta agsugal. Awan mo't atalagan. No ulitin nyo pa saan kayo itong atul-tulungan? Nakakalugong ka ba? Marito yan. Ay, wen, Kapitan. Mapan kami man kinibadong ko iyay bangkag. Napudot nga main iso ang nagkalugunga. Kasta, agbangkag kayo. Saan ang makisugal tararamidan nyo? Liklikan nyo, di agsugal. Wen, Kapitan. Agmula kami kinibadong kaw. Very good. Agmula kayo, tapno addan to apitin niya. Husto ni Kapitan na natoyang kentatabadong. Liklikan ti agsugal. Agmula kayo kiti. Ta siguradon to ti apitan nyo. Hala, sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.